Pemirsa kahanan Peninsula Island Nusa Dua, kemeriahan untuk warna-warni layang-layang tradisional tur modern, miwah layangan bentuk sanelianan. Parikrama inucap ngedautin manah para pengunjung. Kanan inucap pinang kepahan meriahang Pickling World Ocean Day, miwah Coral Triangle Day, war sekali tali 6 saningunggahang petitis kenali lautmu, wujudkan aksimu. Acara sane kemargian Kementerian Kelautan dan Perikanan, sarang WWF Indonesia, Konservasi Indonesia, miwah mekudang-kudang mitra inucap, nyarengang samian bage keramane, antuk nguningayang indik kewentanan segarane, sepisanan, untuk mau usaha ngemit kelestariannya nih. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Insinyur Akoswara, mau sang petitis inucap, talar mata tujuan nin capang rasa iling kramo, ring kewetanan ekosistem laut, majang kauripan keramane. Segara sani sehat, mejanten, sida dados witning kauripan, penyedia pangan, sahe penggerak ekonomi nasional, acara kebungkah kecinayang antuk ngebarang layang-layang, sani sida ngedautin mana penyatusan pengunjung, rumasuk, wisatawan mancanegara. Koswara nugesang, Indonesia megena ring segitiga terumbu karang. Sane kalokta pina ke pusat keanekaragaman hayati laut pini ageng ring jagate. Antuk punike, pengelolaan segara mangdane raja kemargiang pantaraning sektor. KKP mangdane statening capang kebijakan ekonomi biru, ngelintangin program prioritas, sekadi perluasan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, pengembangan karbon biru, pengendalian sampah laut melalui program Laut Sehat Bebas Sampah. Lianan punike, CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda nugesang, gening kesehatan ekosistem laut, angin dasar majang ketahanan pangan, ekonomi, iklim Indonesia, pemekasnya ring segitiga terumbu karang, sane dados pusat keanekaragaman hayati laut dunia, ringkala inucap WWF Indonesia, sareng KKP miwa makudang-kudang bage ngukuang pemargi, antuk nes kewentanan lu plastik saking sumbernya nih, pemulihan habitat penting kantos pengembangan ekonomi biru adil berkelanjutan. Rasa eling majeng segara, kaptiang sida nyokong meuahnya nih perilaksana krama sejeroning ngemit sumber daya kelautan Indonesia majeng generasi penerus. Hendra, Bali TV.